ko muringo go kwego kwinga ko mutindo abebembezi begombora ya Kebisono muri Rukungiri batayayira muri Camuhunga eri kushango muri Bushenyo kubasa kugira ikibayongera mu makagabo hamwe no kushakira abantu abo bari kwebembera obwenje. Aba batayayire abakabeyihura Mixed Farm na John Karemera abahingi rurangano mishwekeci kandi abandi bari sente z'amate enkoko z'amahuri n'enyama empunu ebyenyanja embuzi kandi bahinga n'amajani hamwe n'urutoke bagaruka babyongera mu aha mutindo. Kabihura Farm twine enterprises nyingi imwe harizo n'indi dairy farming so ibindi n'amajani enkoko na fish farming so sima munonga babija kutayira konke chikuru munongo mu gihe cyo mu probably cyo ikibine kwega no kugira ngo tarokigumira kurujira hari John Karemera buri mwaka natunga miliyoni ziri kwikigana 24 kunka nagira ngo abantu nibaremese bwa butacondoza kurungi ukuremera ahabwegese bwabo ukutino kuferwa no kutebembeza obuhabuzi bw'abakugu abantu bundo butikiriza na mindset teka mu tubi kubasika kandi waye dikire ingere feria ukajya mu tubi kubasika tinkamya ngo ushimye kuba no bikora bikabasika so ito ekufite abantu tubanza tugira mentality yo kugira ngo iki tukirabasika echa kandi tukora research kumara cyo ndukore research kumanya ikintu cyo kuza gukora kore no za kutungente ne ya breed ki no za kugiya mu shiringi zinga ubumwe no ushaka ito kigumbura cyamwe tufitenza bitakushana n'ibya Kebisono hasa cyane washaka bakirundi munonga kugira ngo tucuru ordinje iki tukagira kanse mugahuru tutisa na nito tukahuru kumujya muta umwajibire abantu bitu tukatambura mukuru w'entebe ya kashatu habwa Kebisono na shabire bakansara kutomunkora bibegesibwe bati babase kurwaniso bworo makagabo amwe no mushweka cabo cona tandikine na ruhango basa kutebembera mu rugendo rwone nabyo ne byakorwa kandi birungi munonga twikirizine n'abacamuhunga kandi twahamye mu kago bwitu kugumaho nabo bwire bwakabije bakikiro witu uko twakikiro wabo tugume communicating atiyo rero ihanga ryito rubone kugenda rumisho ortayo rwerizoba naruguba mu kintu cyangwa umwonga ahanyitegereza yanjye n'ubwenge bwanjye nayongeraho kandi wampinduraho anteka yanjye embe nitekateka ngo muntu okugira itaka rihango nuko kore ibintu bingi kandi ibyo byona bikiryaho we uri mukuru w'empanura za kanso ya Rukungiri James turyamubona na itombitira ubushuma bw'omwani ubwari kugira ngo niburetwa ibura ry'amateka hamwe no kushubura omwani mu bisi tugende abantu abari kushubura omwani abari kugura omwani mu bisi nibo bongira ishuma bantu abari kugura omwani bakamubaguza ejo nebera business yajubajuba gutuma abantu bayiba mbere bakari bashaba ngo amagobora tuteho bylaws kandi tukuratire n'abantu abo cyabandi kibasika sebo sas bashashuri license nyuma yo kurambura no kushoma bazireho kushuta makwishengero kandi bahinguze mbarira yo mwaka ubwo byesento guri kwija 2025 2026 eri kwingana miliyoni 52 erizo twino mukoro gw'amani munongo gwo kwinguza gwo kupasinga budget yitu yakwata miliyoni 52 n'emitwaro 9 n'ubundi buragarukira kandi neza kutukorera kurunje munongo mu bintu bingi bya ngo kutugitebekanise begombora ya Kebisono bicirize gukora omukago n'abegombora ya Camuhunga kandi babitire no mu buhandike gashaka Robert Mugabe abwatayari West yo muri Rukungiri.